banyak penkeluar hawa kumno ila state ila yo state ila le ka lenti ka badai non violent direct action hagaji alam ni garang ba ajungi womenshwa ngam juklet ngahap mention nang ni kin ai burom shaiki ai ba jiswel ba bring ba stanley ba hoping nang ta kiwe kirang ba kiwe don le la mingi dak lenti chapting to play man ngisdang dak jing dry nak penmau ka shortrik September bagi one picketing hang ni habagimi na stong ade nar samthia ni da dry tu hamadan nang tagi le national dollar hall nakiwe ki dong ba sispa ai ki volunteer santuro dry the way pastor rangba jong balang ulai pastor Moore Wilson lalu ban hisawan hang ni picketing but kalalong successful ya state layo ya tangi tem tehlo kata jingli jong fish fang ka reservation kawan na ikran giway ka sau phau ki garo sau phau ni what nabasdang ru kalong defective tangong ni Aisha ni tolerate namar i nong ila jungi pa hill state SAKE to ko por haban le doi kani baka nyai bet ki AGA katkum ke jinglong ko por te ka surong normal kumto labi ka nakani ka number of posts te namanta ha kani ka roster re kimpes naga number of posts manyai be ya kata ifik siya kata ka roster system ka bakin page nakakadar ha subo menta ka kadar kamot subo menta ka kampiyon git pe to office don garo ne dom don git thong tayu garo kamot jungi gitu to bari kata kilay san post na menjua retrospective effect ba ya din Pidon kami kata berikran de tongin yakran yen pe prospective lege kumdo kalong de tai ge ndai mo supen nyan be namar ka code akwa ka rai ka ong ai ba state government kan pe dimulai kan ka government kam chim tai hakor kom bedai all parties all stakeholders all NGOs ka soto namar ka soto e kan ra nyon san phong sa min swa kamot ka jongki kala ngai la ngai kawan ketuga taklong kala he palat kala kemon jungki sudah tisai ki jungi kinyo krem perhat ya kata api kata kalong very harmful dan kata daw la supun tregam di ngai support ya kani kamu kan naman nang dia panong ban sim kapu ya ngam te ya kata ngawan ka sim ide kino ya sip e jeri but nawan kata ka sim ban ya don lang but kampwaru ban interview kumne ngai philawan te welcome ai bo kane ka interview kan ai mse mi ki pat ki para do prasam hamtam ki senior citizen bu kumangi wadi syong ni wadi syupai nang tu kat bala panbon ublai wan sini jaga hukum gini ki support sikenta argenta syadan fi gire orang ba kelebihan what chapting you bro ini yang api di gini ki parti regulon jugi ki ba bon Tujuan pe yang kejai berreu, wat pe itu kesuki jong pe. Lasai ki kseu ki longden jong pe kinsa kedok ti. Papia le omne. Gi safar gitu. Kano senam pi long Ameria long minister. Itu ki khon ki besar ki grandchildren great grandchildren what will happen to them? Lala kane Kinsanyon kane. You don't come and bring at par. What yin se pe ya kata ka belong prospectively. Bandai tai ha ko mo dai da senyan. Ha? Bacu John Bay ya kasih jantia kasih war kasih penar boy war baik kasih bayar population ni ka sutam nado census 1981 ngadon ki record statistic haji syah reservation lebih katum ka population ka jai bre katum ka numbers lebih sangta all India paten ka digumta tenre ni tolerate buat lagi I 40 rain dalawan sakane implementar roster system kala long sunyon be bat pencenyan kung mapantanyan ya ka jae au khulung bumpalak tha nyon daga bor kamu daga thoti juga government which is very wrong adon mat karen so we'll move in yakhi democratically legally peacefully kumne kasenjam yung sorgar kadai banlong transparent number 1 ban kan long fair judiciously kalau perkhat siliang tang satu kadai long
fair. Ka government ka take care ka Meghalaya Brockway. Kasi panar boy war pa kasi bayar but you garo. What tay tan ka way ka jai mo de jong. Kan keren be ko shai namar ude garo si bansar pe tay garo. Pe dai ki way gai namar fisho ka tay pe dai way jai pe ka Meghalaya State Brockway. Ka nging la ile state layo. Kata kai but banda khot banda tai ko ko dai. Dai ban shu thnyam. Ha, but nom ai la di ru ban ya keren. Kam dai. Dia ban ai la.